Maphorisa ya Gauteng vari swigevenga swi ta tikeriwa swinene makhisimusi lama. Pfinya Lessufi u ri ndzhwalo wa xikweleti xa Etoll wu ta va tikela swinene. Kasi ka mitlangu n'wana u ta an'wa hi tsheve Moses Mapita eDurban mundzuku. Aka ina riperile lama mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Mfumo wa xifundzankulu xa Gauteng wu hlambanya ku endla matshalatshala hinkwawo ku lwa na vugevenga exifundzeninkulu. Holobye wa xifundzankulu Pfinya Lessufi u ri mfumo wakwe wu ta humesa maphorisa hinkwavo makhisimusi lama tako. A simeka pfhumba ra vuhlayiseki eGauteng hi nkarhi wa makhisimusi. Komishinara wa maphorisa exifundzeninkulu u vula leswaku va ta tlakusa migingiriko ya vona hi nguva leyi ya makhisimusi ku ya fikela siku ra 21 ra Sunguti hi 2023. Leswi landzela vulasisi lebyi nga kuma leswaku ku na ku tlakuka ka vugevenga bya madzolonga ku katsa na ku baleseriwa ka mitshungu, vugevenga ehenhla ka vamanana na vana, na ku hlaseriwa na ku phangiwa eka timovha ta ku fambisa mali. Maphorisa va ta tshama va vambe ngoma naswona va ta va enhlaneni wa swigevenga leswi hlongorisanaka na timovha ta ku fambisa mali na nhundzu yin'wana. We are going to increase the operational budget for overtime so that we bring even those who are on the rest days to can come and complement those who are on duty. We will mobilize and optimize the utilization of the police reservists. Komishinara wa xifundzankulu vula leswaku ku la gidi ra maphorisa lama ha ku thoriwaka va languteriwa ku nghena ehansi va sungula ku tirha. Va ta rhumeriwa hinkwako eGauteng le ka tindhawu ta mavhengele. Mfumo wa xifundzankulu wu nyikile 55 wa timovha ta ku patirola na munhu wa switichi swa maphorisa swo koteka ku famba na swona tanihi xikombiso xa ku tinyiketela ka vona ku lwisana na vugevenga na ku onhiwa ka nhundzu. Each and every area in Gauteng will be under the supervision of high definition face recognition motion detecting CCTVs in every corner of Gauteng so that we can know what is happening in our province. Lessufi u vula leswaku ku na makungu ya ku tisa tinumber plate tintshwa ta timovha. Leswi i matshalatshala ya ku endla leswaku swi tika eka swigevenga ku tikandziyisa swi endla vutavuxisi. Magqweta vanuna loyi a hehliwaka hi ku hisa palamende eCape Town Zandile Mafe va lava leswaku Mafe a ya kamberiwa miehleketo. Va ri a va swi lulama ku ya tenga. Mafe a ri ekhoto ya le henhla eCape Town endzhaku ka loko a rile ku ya ekhoto enkarhini lowu nga hundza. Magqweta ya Mafe ka nkarhi lowu hundzeke va koti ku humelela eka khoto ya le hansi eka xikombelo xa vona xa leswaku Mafe a nga kamberiwi miehleketo. Namuntlha va byele khoto ku ri va le ku languteni ka mhaka ya leswaku a ya kamberiwa. Veri va lava nkarhi wo burisana na yena va tlhela va languta maphepha lama humaka eka mfumo. If we consider Section 78 referral, it can be done even in the middle of a trial. You can imagine some of the trials might take even years. Even if it's after 2 years, you cannot simply jump and say you take a person and you refer a person. Law says everyone is presumed to be of sound mind until something tells you that I need to reconsider this route. Mafe u khomo endzhaku ku hisiwa ka palamende hi n'hweti ya Sunguti lembe leri. Yena Muhehliwa a ri yexe exitokisini. Va huvo ya vuchuchisi veri va lulamile ku nga tenga mlandzu lowu ekhoto. Now it looks like we might go back to that application which we made at the lower courts for him to be sent for observation, and they said they are considering our application. So we're likely to, when we come back, like it was indicated in court, that they will be able to tell the court on the day whether their client agrees to that, that he be referred for mental observation. Nandzu u hundzeriwe eka siku ra 27 n'hweti ya Sunguti. Mafe tama a ri exitokisini endzhaku ka matshalatshala yo hlaya yo ringeta ku kuma bail. President Cyril Ramaphosa u ta yisa vumbhoni bya yena hi ku tsala eka xipano lexi nga thola hi palamende ku lavisisa mhaka ya Phala ku nga si hela nkarhi lowu a nga vekeriwa wona.
leswi u ku ya mulawuri wa yena Vincent Magwenya. President u nyikiwe nkarhi ku fikela hi sonto. Palamende yi thole xipano xa vativi lexi rhangelaka hi khale ka muavanyisinkulu wa tiko Sandile Ngcobo ku lavisisa loko ku ri na vumbhoni byo nyika palamende xivangelo xa ku n'wi susa exitulwini tanihi president mayelana na mhaka ya le purasini ra yena ra Phala. Ntlawa wa vativi a va ri ku tirheni hi matimba ro sungula va hlengelete vumbhoni bya swirho swa palamende laha sweswi wu yimelaka ku va president Cyril Ramaphosa a angula. Ntlawa lowu wa vativi wu thoriwe mayelana ni ku susiwa exitulwini ka president Ramaphosa tanihi laha African Transformation Movement yi nga vula ha kona. Vandla leri ri teke xiboho lexi endzhaku ka mhaka yo yiviwa ka mamiliyoni wa tidolara epurasini ra Ramaphosa ra Phala hi 2020. President Tama a yima hi le raku ku hava xo biha a xi endleke. Sweswi ntlawa lowu tiyimeleke hi woxe wu ta hlela loko ku ri ku na vumbhoni byo khomeka byo susa Ramaphosa ku ya hi xiyenge xa 19 xa vumbiwa kumbe The President will deliver his submission to the inquiry panel by 6 November 2022 as per the published rules of the panel. As you will know, those rules do not provide for a direct in-person engagement, so the President will comply with that deadline and those rules. Nadzu ehenhla ka un'we wa vona lava hehliwaka hi ku pfinya 5 wa vasati emathabata ehandle ka Liwakhomo Limpopo wu yisiwa emaheleni ya n'hweti. Justice Mashiyani kun'we na 5 wa vona kulobye lava khome swibamu va vuriwa ku va nghene etimoxari timbirhi endhawini liya va xanisa vatirhi. Xikombelo xa yena xa bail ekhoto Liwakhomo namuntlha xi yisiwe eka siku rin'wana. Justice Mashiyani wa 22 wa malembe u khomiwe vhiki leri nga hela eMahungweng 100 ra tikhilomitara kusuka laha mhangu yi nga humelela kona. U langutane na 14 wa swihehlo swi katsa ku pfinya, ku ringeta ku dlaya, ku phanga, ku kumeka a ri na swibalesa na matlulu leswi nga riki enawini. Gqweta ra yena kusuka ka legal aid u kombele ku nyikiwa nkarhi leswaku a ta tilulamisela ku tengiwa ka nandzu. Khoto a yi tate hi vakamanana lava va seketela va twisiwa ku vava. Nhlangano lowu yimelaka tikhampani ta mabindzu yo hlayisa no lahla vafi lowu a wu yimela khampani ya Wisani na ya Situva va amukele ku khomiwa ka wanuna loyi. Vaaki va ka Mathabata laha mhangu yi nga humelela kona a va yimbelela va kombisa ku hlundzuka ehandle ka khoto. Va vula leswaku muehleketeleriwa a nga nyikiwi bail naswona u fanele ku ya komba vanghana va yena lava nga baleka. Mashiyani u langutane na un'wana nandzu wo dlaya n'wamapurasi eWaterberg. Ku guva ka khale ka phorisa ra le Joni Mugiyo Mabunda swi ta yisiwe eka siku ra 22 ra n'hweti yona leyi ya hukuri. Mabunda namuntlha a tlhelele ekhoto le henhla eMbombela kambe maqhweta ya yena va yimele xiviko xa kusuka ka social worker na ndzawulo ya makhotso. Mabunda u voniwe nandzu wo balesa no dlaya nghamu ekaya ka vona eMbombela hi lembe ra 2020. The judgment will be then handed down on the 5th. Is the accused in custody or on bail? He's in custody. All right. Sir, you will remain in custody, so heads of there will be an argument over teams, over your future. And judgment will be delivered on 5th of December. Hisa mahlweni Mahungu eka SABC2 holobye nkulu wa Gauteng Panyaza Lesoffi u ri xifundzankulu xi ta kuma ndlela ya ku hlengeta mali yo hakela xikweleti xa Etolls. Hambiswiritano Lesoffi wa pfumela leswaku ku ta laveka mali yo tala swinene leswi ta endzhaku loko holobye wa timali Enoch Godongwane a tivisa leswaku ti-Etoll ta herisiwa eGauteng laha ndzawulo ya yena na mfumo wa xifundzankulu xa Gauteng va nga ta khomisana ku hakela xikweleti xa kona ku nga 47 billion wa tirandi. Xitshunxo eka vachayeri va le Gauteng leswi swi va tanihi loko holobye nkulu wa Gauteng Panyaza Lesoffi a ya mahlweni ni ku tiyisisa xiyimo xakwe eka ku hakeriwa ka ti-Etoll exifundzeninkulu. Lesoffi u ri mfumo wakwe wu na makungu yo kuma mali yo hakela 300 wa xikweleti xa Sanral leswi swi katsa ku xavisiwa ka nhundzu. U ri xifundzankulu se xi veke tlhelo biliyoni 1 wa tirandi ku hakela xikweleti lexi. We normally get 800 million grant for maintenance as a province from national. We want to call for an increase in this particular grant. We
we believe that it will assist us to also stagger the payments that we need to pay. The 1 billion that we want to start as a MEC Mamawulo is part of the team that think that around that 1 billion we can afford. What is that 30%? Lisufi u ri hambileswi mikanerisano ni ndzawulo swa timali yi tekeke nkarhi wo leha ka ha ri na swin'wana leswi nga riki erivaleni loko swi ta ka ntirho wa xifundzankulu Gauteng mayelana ni xikweleti xa Sanral. Holobyenkulu Lisufi u lava leswaku ndzawulo ya timali yi n'wi hlamusela leswaku i mali muni hinkwayo ku katsa ni ntswalo leyi kweletiwaka. U ri u lava leswaku xikweleti lexi xi hakeriwa hi 20 wa malembe. Lisufi u ri u ta tiyisisa leswaku xikweleti xa Sanral a xi khumbi mpimanyeto wa rihanyo ni dyondzo. We want to assure our citizens that either the budget to fight crime or the budget to fight or to have quality education and health will not be compromised by this decision. Lisufi u ri xiboho xo hakela xikweleti a hi mhaka leyi va yi tsakelaka kambe swa fanela. U tlhele aku a swi vuli leswaku vachayeri a va nge hakeli xikweleti lexi xa ti-Etoll. U ri va karhi ku tihlanganisa ku kuma tin'wana tindlela to hakela xikweleti. Vandla ra African National Congress ri tiyisa leswaku nhlengeletano ya vona yo hlawula varhangeri vantshwa hakunene yi ta va n'hweti leyi taka laha ku nga kunguhatiwa kona. Mulawuri wa vandla Pule Mavi u ri nhlengeletano yi ta sungula hi siku ra 16 N'wendzamhala. U ri marhavi yo tala ya vandla ya fikelerile swilaveko swa vurhumiwa ku tisa leswaku nhlengeletano yi va kona. Ku sele ntsena n'hweti ANC va ya ka nhlawulo wa vurhangeri byintshwa ku fikela sweswi vandla ri kote ku fikela tinhlayo ta 70% to va pfumelela ku khoma nhlengeletano leyi. Ko va Free State na Western Cape ntsena eka nkayi wa swifundzankulu va nga se khoma ka tinhlengeletano ta swifundzankulu swa vona. We've surpassed the 70% mark required to seat conference. We have said successful meetings that have said of the ANC are now well over 2,700. Nhloko ya nhlawulo Kgalema Motlanthe u ri va yimela ku lango va fanele ku va va basile va ri hava swihehlo swa manyala vukungundwani nakona va fanele ku hlambanya nseketelo wihi kumbe wihi lowu va hukumeke ka mapfhumba ya vona ya ku phikizanela switulu swa vurhangeri. All comrades who are campaigning for various NEC positions during the 55th National Conference are instructed to submit the name of their campaign manager and fundraiser, budget for the campaign with expenditure items, source of donations in funds or in kind, a full statement of income and expenditure. Tinhlengeletano tin'wana ta marhavi ti ya emahlweni ku hela loko ka vhiki. Xisha radio xa SABC MLFM xita xixima swisimbelelo swa vunanga bya Xitsonga mahela vhiki lama. Ntirho ta khomeriwa ra mitlangu ra nkowankowa ehandle ka Tsaneni ku sungula madyambu lama hi gala dinner. Masagwadi ya tinqambi ya ta va mundzuku ku nga Mugqivela. Mufambisi wa minongonoko ya xitichi Tebogo Magubane u ri ku ta xixima na tinqambi leti nga hundza emisaveni. Madyambu ya siku ra namuntlha hi tsake swinene hi ta va hi ri na ntirho wa swakudya swa namadyambu laha hi nga ta xixima tinhena leti nga tlela vurhongo lebyikulu ku nga Peter Hlingwane na Patrick Nkuna kasi hi ta tlhela hi xixima Vuyelwa na Joe Shirimani xikan'we na Jeff Maluleke kasi mundzuku tanihileswi mi swi vonaka hi le Nkowankowa Stadium hi le ku langutiseni ku hi lulamisa ku fika kwini hikuva ntirho lowukulu wa masagwadi wu ta va kona mundzuku laha hi tsundzuxaka vaakatiko ku va ta hi nkarhi va kuma mathikithi ya vona ka ha ri na nkarhi hi fika stadium ka ha ri na nkarhi hi ta papalata mikitsikitsi laha magondzweni a hi teni hi tele ku ta tsaka hi ta cina hi tlangela tinqambi ta hina tanihileswi mi swi tivaka leswaku xiyenge lexiya xa vutshila hi xin'wana xa swiyenge leswi nga khumbeka swinene hi nkarhi luwa wa COVID-19. Alanguteni ku ri timakete ti pfale njhani namuntlha eJohannesburg Securities Exchange. Rand yi tiyerile ku yi pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dollar 17.96 cent, pound 20.33 cent, euro 17.83 cent, kasi pula Botswana 1.34 cent. Minkavelo ka JSE ehenhla namuntlha. Nsuku $1,673 a ounce, platinum $846 a ounce, nxavo wa oil mbisi $98.55 hi pongolo.
exikhale ka mutlangu wa Orlando Pirates Tebogo loyi u ri xipano xa ye xa khale xi ta teka xidlodlo xa MTN 8 wa Favafa. Pirates ombana Amazulu mundzuku erivaleni ra Moses Mabhida eDurban. Mapakaniya va teke xidlodlo lexi ro hetelela malembe mambirhi lama nga hundza kasi le tlhelo Amazulu hi mpfhuka va hetelela ku vona xidlodlo hi khale ka khaleni hi 1992 loko va hlula va teka xidlodlo xa Coca-Cola Cup. Rivala ra mitlangu ra Moses Mabhida ri ta rhurhela mphikizano wa MTN 8 kanharhu hi ku landzelelana ku ta va ra vunkombo eka 10 wa mitlangu ya ti-final ta MTN 8 ti rhurheriwa eka rivala leri. Orlando Pirates va hetelele ku hlula xidlodlo lexi hi 2020. Ku hlula xidlodlo lexi xi humesana swi tisa nhlohlotelo eka xipano xintshwa xa Pirates ehansi ka vudzaberi bya Jose Rivero. The top 8 it's synonymous with Pirates. 1973 we won it, 1983 we won it, 1993 we won it. During the treble and the double treble we won the top 8. So it's non-negotiable. The players need to go out there and understand this thing of players not playing the occasion must come to an end. Pirates baya eka ntlangu lowu ku ri swirhandzwa ku fana ni vhiki leri nga hundza loko baya eka ntlangu wa Soweto Derby, kambe va hluriwile eka ntlangu lowu. Kambe a va fanelanga ku langutela ehansi Amazulu, xipano lexi tlangelaka malembe ya 19 xi ri kona. If you can look at our previous games, we have a capacity to adapt and make sure that we are able to perform no matter the context. Yes, we have preferential ways of playing. We have a game plan at first that we'd like to implement and see how it goes. Usutu i xipano lexi hisekelaka ku humelela ehansi ka mufambisi wuntshwa Sandile Zungu. Va hete eka xiyimo xa vumbirhi eka DStv Premiership tinguva timbirhi leti nga hundza, naswona va kota ku fikelela ringu ra mintlawa eka CAF Champions League. Ku ta va ntlangu wo sungula wa ti-final wa Amazulu kusukela hi 2010 eka mphikizano wa Nedbank Cup. I'm not going to tell you we're going to approach the game like this or like this. One, because it would give weapons to my opponent, try to prevent us from being dangerous. Second, because if you know me a little bit by now, I like to surprise people. So look at the game and let's have a chat after the game and you'll tell me what you think. Ntlangu wu ta sungula hi awara ya 6 nimadyambu, naswona u ta haxiwa thwi eka SABC 1. Kasi nga sigimeta xana ku va ntlangu wa MTN 8 final wu yisiwa eDurban swi nga veka xipano xa Orlando Pirates eka xiyimo xa ntshikelelo ke tanihileswi ku nga kara Amazulu. A hi tweni mavonelo ya n'wina. Tanihi loko na Xitsonga xi vula leswaku timbangwenya i mati, ni vona leswaku Amazulu yi ta va yi ri na advantage eka ntlangu lowani. Se a ni nge hlamari loko Amazulu yo vuya na xidlodlo lexiwani eka siku ra mundzuku. Leswaku ri Amazulu yi ta va na home ground advantage because u tlangela Moses Mabhida swi nge tirhi. Pirates yi le ndlaleni ya ku wina cup, yi ta wina mindzuku 3-1 na mibyela. Ku ya hi mina ni vona ku Bakaniya yi ta teka cup leyi. Ni langutise ku ri hayi ku tlangela kwa yona sweswi hayi ku kahle ngopfu na mudzaberi va timiserile ngopfu na ku ri vatlangi va na dora la mati. Se ni ku up the bucks the zero pass hayi yi tsakiseni wena cup Mabakaniya. Leswi ya ku yi vekeni under pressure ne ya ku biweni ne leswi nga ta tsakisa mbilu ya mina. Hi ku hi le Durban futhi va yisela va favor ball ya ku biweni. Kasi ndlela ya mahungu lama mkhomelo namuntlha Oscar Xipito ta landzela na ta maxele endzhaku ka mavhengele. Mina vito i Musa Mabunda, hi khensa ku va mi langutisile.